Društvo Blazing in letos prvič organiziramo nasploh v Sloveniji in tudi na festivalu Lent skoke v Dravo. Postavili smo 10x5 metrsko blazino, 7-metrski stolp. Namen tega je popestriti dogajanje na festivalu Lent, približati neki nov šport mladim, študentom in vsem tistim, ki se upajo skočiti na to veliko blazino. Bilo je fenomenalno, ni besed takih za opisati, je prečudovito. I could not foresee this thing happening to you.